Angkala mine na angkala ito. Eksa. Baboleke mina le moto ufunani manje wona na? Anda mate sami. Yini? Ukile wayibhala love letter ntwana. Love letter ntwana ubhalele umntwana lomncane aba straight. Angisili 2000 bami ngibhalile letter vele. Ngikuthanda ukuthi ubhalele umntwana. Ekuse yathi nalomnye umntwana bekumfenisa njani kufunza standard 3. Bathi mntana umujite bam apha siyehlule kasidino ngathi mina lo ngiyamuwina. Wamfola yini? Yebo lalela ngishove ngiyekufunela omnye umjito ufunza form 5 ngithi angibhaleli lethi love letter le blind. Ayibhale umjito shaya amagama lamakhulu. Ngakutshela shaya amagama lamakhulu. Wena bo photo synthesis. Yo bonke le ufaka yonke le furubaha yonke uyagcizelela vele nje ufaka nabongci bokoma nabo question mark yonke le afika lapho umntana ngithi ngifuna ngimpushela ngebreak ngimpaka le letho ngithi bobo kathishela unkanza ngiyiphethe ngizayibuka ngize ngiyasmile ngiyayicabuza hawu wangithatha bathi athi thishela ngihambe ngofundzela iclass lonke ngime lapha phambili SS banwami manje wasumfola njani lo mfana ke wena? Wena bangikhiya kwesingisi kweletha ba mathematically love physically love ngakhiyeka mina lapha ekusekwatishela bangenela ngemzaka ngasakhona ifunda cabanga ngafreak nangithi ngiyafika lomntana zithi uthi umuntu lomntana mayivele kubhalele mina ithi phela ubhalele abantu wavele nje wahleka noma watheka wabheka phansi